Ćao ljudi, ovom klipu ću vam pokazati kako da konvertujete klipove iz 3GP formatu u AVI formatu. Koristit ćemo ovaj program, link će biti u deskripciji i ovdje birate output folder gdje će da vam budu konvertovani klipovi. Kliknite ovdje add file i onda nađete gdje je taj klip. Ja ću recimo da koristim novi Left 4 Dead snimak koji trenutno nije tu, nema veze. Sad ću da nađem nešto. Trenutno nemam klip. Izbrisao sam sve, nema veze. Kliknite tu klip, kliknite na klip i idete open i onda x i ono će ovdje da bude i samo ga štiklirate ovako, ovdje će da bude, samo ga štiklirajte. Ovo da štiklirate ako imate više klipa, ako imate više klipa kliknite ovdje add folder i onda samo dodate folder da su vam klipovi i poslije će ono da si radi šta hoće. Ovaj program nije mogao da nađe nijedan klip u mom kompjuteru zato što ja trenutno nemam nijedan klip u 3GP formatu jer sam konvertovao već jedan. To je bio onaj za miš i kad ga dodate samo ga ovdje štiklirate i kliknite convert selected i ono će se učitava, ovdje će bude i 5%, 10 i tako to. Sad čekate ga, ne dirite ništa i poslije samo idete ovdje open i evo ovdje će da bude. Eto, to je taj klip što sam konvertovao. I to bi bilo to, drugo i ne morate da znate ništa, ovo drugo i nije toliko bitno. To je bilo to, ćao.